علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. على الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وإترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي، وهجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبار نغنا وني قدرة جبارنا نعمة غاندا شنا وانتتي وتتنيا بلك تتعالى في كلاتهم تي إذن انتتي إذن كتلام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. كتزان دلالة فرصة وسور نغنا وني تبانما تمانما تدالفانما تدلان بندم تكياما ما زاهن دمنا وندم بساني ناونن برحمة تمي بنا بيتنيا فيان تسورن دمنا وني ناون بهن تبهن دسون بانكالا في يوماني كتنان دمنا ونتمبا لافيا كتزان دلالا فرصة ونسور نغن ناوني إن يبنما ندال فقبنبا ناون دبغا هندا تپور كپارا ne وسرسون شلبون تتي اندمنا وني وپهمبا annab daraja annab da albarka annab haske na annab yadda na wone wopahamba annab merbo nduma na wonn lala te paya lalan yale banama manama ndal fanama le mamanama ankaram bihtabat sur nagang na wone wazan annab rahma ampalti yuno kamza ha hasatan waladinya albarka gol ngoma na wonn te lala mamma bi lalan yale te media houses ngo te mal sagani tv 6 p.m. Kabo Mshoyer Tafsir ma 6 p.m. Saha TV 12:30 p.m. Wuntang Nambalama NTV 10 a.m. Asba Ndumana won somba
la la nyale te ma radio and FM stations ne Dalhu TV de nyala online live nyale Dalhu TV 4 p.m. la media houses ngo ye management ye machine namba zaha ndumana ongulia yembe jihad shelma na yo yesen yo vielle te paya la nyale te mabia te talaha His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia woko arziki Ramadan ngone nsong musulma karito cover la tafsir namgo yomane katan zaha ndumana won yo mosen yo vielle te la katiyan social to parla ti yerme ndumana woni agbanyaya on borshele na won timole la nyale katasuru nagang na woni mabibiane Alhaji Amar Montia ni Baobab Microfinance Company Limited botum nuzi woni te suru ndumana woni na on yelgam bo arziki Baobab Microfinance bo nyala good business partners ati yer musul nama nang mia business ne Baobab business company nang mia business nzang lala business man Karfara Northern region na on nang lala tete mabe ngun kamal nu jiwane na won nyaya ndumana woni niyan ta shelma gartene niyan yel shele na woni woyo ma san yo fielle des autres te paya kapuru so kamza haneti yo palle na on pante zurson mpate nyavel na lafi kati to pour tabya hanela la zurson ngoma lala nyale ndumana won alcool nyale karjeya ahlul bait nasara shalkan dumana won zalti annabno yin namma karyam pul dunya zahaba kidaya lala nasara ma te surun dumana won wopalen le katibye lala nasara ma pune na won nan lala tetenem pobunu nibo mabehe te 2024 tafsire de ken minita che kaman tafsire kamtin nan da de minita chenkena 2024 tafsire de ta chenyala annabi no yin nama buza she nyala dinina won sane lalanye ta ke sheltin malma mabe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko buketi bahazim sumne musulma annabi titla garanti la garanti ma te gboble de sonte dunya ka sonte kiyama la garanti ma nya annabi bang serte adibu auladakum ala salasin ni wusmiya yalitam yala tazuni hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran yala taman yadne yida nab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yurlam ne annabi yang namma yurlam ne rem paharata ne qur'an karambo yala tanwama te gboble te palaban ne mal wahla yaha lala nyale wonti en chapse wo tam kay panse yala al ummama inni tarikum fikum mustakalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yara no kerlay shara bintim sarbayi intir al ummama kitab Allah ndumana won litafi al qur'ani wa itrati ahla baiti ni zuri'a banye yin namma kayal ma in tamassaktum bihima de ko tonen ki bobo qur'ani ahlul bait ka borage yepala banne borage kul malwara al qawle nyala garanti nyale ati yel na brin yazo hadisi bien kan na bang serte kayara masalu ahli baiti fi ummati kasafinatin nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaka wa hawa annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bang serte ne wayin namma kotom sodal ummani odal umma zahani bungman la annab nuhu ngarangala ngun kankere ne wotilgiya mun melge kacale woluya wa min nan halaka na on gomti so rezo akoto yula annab dal umma pune ka pi soze har ne kama ni shelka pima ago ila against annab zalgu besim skate bangla lama ala ayi halen ndumana woni وبهنت زوسوم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
أفادم بسم الله. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله خاتم الليالي واذكر رب العالي وملك الجوالي وارفعوا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله فشلتم أو تخليتم قلتم أو تعاليتم لبنتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. أنتم نور الهداية أنتم للآخرة أنتم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. ليس في الإسلام ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. إنما الإسلام قوة وجهاد خضوع إنما الإسلام قوة وجهاد خضوع والنظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم دعوة الشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. تبايا للنيله تزن لما فعلارا عندما نحن
مؤمن وملائكة نمزان نغلا صلاة ترى النبي مؤمن نما يبن نم صلاة ترى النبي ورزوتي كل نغنو أبو ما كرتمي ناوم فهنت للا رحمة ما رجال فهاج آدم بسم الله تجمع نكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العلي العظيم أرشير تلت آية دم بتوني ما عندها جن أيوة نينوانا نكتشن شيء ما كا لا تفايا آدم لا لا يجلي تناكل بسورة النجم كوني سورة النجم مي عندما ونزان لمي اندفندر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم دن كتبان تدا النبي ما ودرجة ما باشا النبي من باشا ما سو بان ما بنام دزافوني هر ملائكة نمبا وبالا ملائكة بنام دل النبي تو باشا له لذو كفر نمن مير نان بانكيني بي انزل سروما ناو مبوكي كملائكة سو كنا انت توقس بي روحانية سو بي ألزن سو بي أفا سو بي سو دبان بنام دفوني من ديك كيسما محمد رسول الله كان دوما وم بيجي النبي يعلى شيالدين تمسا كان نربو ميلي دنيا النبي نراني حسكي زمان شل النبي نرابيه حسكي فوني كان نربو دابو ميلي لا لا سامع ما دران نغير رواية بيانه تنتا تندا بيلغي لكاية كفولا لا رواية ما نكارن لكيامو كجعفر جابر عفوا جابر دابوه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بونيه طول شله عندما ناون نم بنام دفوني كان النبي يلو يتوى مانو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بنام دفوني طولش عندما ناون نم شله يلا ada annaba haske kan dumana wannan tule lala haske ma karnyala diratin nan me ka malaika jibrilu ko mina annabi dirfila kan annabte bohoro woyuma mati to hatta nan ba simple to anje wa ayuma la ko yale to ko ra bohoro woyuma wo age النبي بوسع رسول صلى الله عليه وآله وسلم جبريل كم عمرك أجمع الله فقال جبرائيل لا أعلم ولكن للعمر دلالات نيجل مالم بمين يماو أما يمادمنا كمان نر إيج نر يما دم الله دن بيرشا أن ينجل كزان لبوكسرا دم البوكس بو فقال النبي كان النبي له وما دلالات العمرك أيما ما بوكسبو دين ليبيان كان درني توزان ل نهان لكبان أيما ما فقال جبريل كوكب
يطلع من تحت العرش الرحمن كل 70,000 سنة مرة واحدة. نسان مرغم جاني سان مرغم اني وكتوم سوان زان دي شله مبوكسرو يما نلا سان مرغم دي بيلا العرش عندما ناون العرش لونني انيا كاربونا 70,000 year comes a انيا كاربو ان زاني ديتلا نان 70,000 يا كارلو 70,000 years كوير يا فرأيته 70,000 مرة كمان ملائكة جبريل كان يلا سامرغما كاربوه 70,000 years كاللو 70,000 امبوه 70,000 years انلو 70,000 نو يولا اندام هار 70,000 years كان النبي فقال الحبيب النبي بلما رسول الله والذي نفس محمد بيده لقد كنت انا ذلك الكوكب النبي فما نوبو دوماسو من النبي نيفل غوني بيسو نونما نون النبي دانيال لا سانمارغما صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آمين من كما أقول لهم بيلا 70,000 بوتام بلما I multiply 70,000 by 70,000 by 70,000 hard bol بقول يبغى كار تمسا so ayah nyame kamam ayah nyala 7 times 7 times 7 343 therefore 00 ma pina yim balama so the entire la anye min kaman 1,000 malarbata so butama 9 balama 0 awem balama to kala kyang ante ko 70 ma 00 de batan la bien mane kazam pa karta ala 12 00 ma 12 mbala so rubban nyala 70,000 times 70,000 times 70,000 trala 343 trillion. Why? To lala zaman ka annabi zang en nyesang marga en zang lala ma en jamde na wonon lor sujadda. Ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mon malaika juroni na yeshel katna yalmu ama tam shel bun nam lala malaika lala sang marga ma ngobomi mon bun nan namo ko ni nan nya sang marga ma ko na yarmu amma when kala la sang marga ma biya ma wobomi dina so nyamde de tibgamsum lala zo ka nduma na woni annabi ni rabi lala zaman ma wo haske zaman ma ne wara jamjala na woni wo puhna jamban yale wo lu sujaddan balama lala ko bien har kanduma na won zang lala jambo ma mpo kar zami won lur sujadda ma ne ko zang le mpo wan najmi kayal iza hawa wo pola sangarga ma ko barko yel sahshele den nan wula den bi sujadda den luma ako bangna nabi o kyan katanga Isra wa Mi'raj nan mami ka kafir maka kafir nan maka ba mira annabi nan banki ne haba timina kulbe chongo ka jati ne kan yan cancan da shirangel hoda ka bor na bo yel ne shirin yele ka annabi dile ndefenda annabi totally ka ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu al-shadidul quwa kati yisir zunga ko yar wula zumiratin lalan yale kan wani annab maya zumiratin fastawa kaman wanyala nan buso nyama wa malashidda ne kan wula kiya kaman hard
chama wo kunsurmen na kirsibo biyo ni zan dalan na wun yalani wo kakaman ko lana wo jeme kep fastawa kanan mustaqim yaha antuhe nduma na wun yala puni wo bihanda wo sohara wo waka sokira puni fastawa kayal na wahuwa anya lalama wa kendmane isra'i wa mi'rajun bil ufuq al a'la lala zonti tal shel won pama karbono ufuq al a'la horizon shel dinya the highest horizon shel la kartoni kan to tay lala ufuq al a'la ngo benam dele bukpanmane kami kutu panmane has intensity of lala haske mazo benam dele kutu panmane to amma annabi asle daniela ne polo dezo ngun annabi lala haske ngun labla wa asle so annabi ngun to cross ne mane nyo karam zon lala fasil ne ka annabi rajine ndege bombo ya merbon an ndubo duma na wune ka dige karam shalwan dige na wun sanma kayal ne summa wula anya ne mane dana ko mere fatadalla ka table ja yala bien mane dana fatadalla to ka annabi ko mere ka table kayal ne wula ko merbo ma man kama ya akul zang buksu ban yala karbor na nya merbo ma azang tiam kariya yala tob ma men lala tiamul nabi wala ki bonle ka zang le paka vuma ma men retable ya vielenga nya merbo ma ko yel ni irin de man lakla la merbo kana yel no wula aw adna bal merbo ma garla la ba bal de garla la mbok sahar enti kay dum mbok si shelngo de garla la bahamia azang anya tobma kazang la la piamma kama azang le pak anzang le pak voma anzang le pashel zo ka vorma space la habiere sunsune kana yel bebe bumbo aw adna balka nyama kar garla la ba tablo bama umriya pam kana yel wula to risama ka bumbon nan ayala la sahama fa auha wo dumana woni ko nungo wahayi inun wahayi la abdihi ko nan tiwo dable andab mahamman wahayi ma auha won nungo wahayi won to shelma anya kwema defense nyel kana won defender annabu annabi ni zam shel titima dinyala abyala biham puniya kana won le bangsira wen manna won kan nungo wahayi nin nungo wahayi shelma bi mana won tin ya shelma din kan to wo defendum ati bihanda won ta shelma to din kana won na won to ma kayal wula to bangmiya ma kazabal fuadu mara wayinya annab mahman suhu da bun majire onen bi woni nya shelma da bun majire on nya shelma la lambala maso biene ko yune shale ko su yar shal o su yar shal ko onen bi woni yar shal dabam nda yale ya sonira tinya ka ye so munye yin ya kamo hankal di bo pal ko par pabo won para ko kul yuno karizan we afablai ka bo kan nangda ko bu gargo ko tul kennan timro kay we afablai ko kam buhara ka fosha ma we ay kay nan bu so ngom buti wonem bi ngo yadda so nol no ko ni ti yadda anem bi ni ama man ndi ngo nyame kam para pabo ka butil yadda nol ngo yelta ka di anyen abuta nem bi yadda kan ni tilaman nol ngo yadda to shabban biela lala o kule nyele yel malama ya ko nem bi ngo wo nye yel malama o ko zongo tiba ngoma
palan yuna dama so yelo la shel jire ko boble demi won kul nya liga pielle ka yemawo ka so yelo ne wo da ima won kul bela ne sabla pune won kul nya demi an yel liga pielle ma kul nya ma won liga sabla ko yi te mallala namma dezo na won tilgam tene irin lala namma digan gang ba mo bo gire me won ni buto dai tire nda yel ya larba odo ne derba yin da kenan wa nan kabutinyan ben shabutuna ha ko nyala za sabale kabuken pardi yale kad yino yel no oy won bel ti sabga shamma ka yino yel no bel biano bu sabale bi ka ay no bel bi ay nyamba yarame bu sabale mbala karle nan bampene kabu mi ken me ken lela yalema bokul ken me ngom nombel mbala nombla bu sabale nombel sabale bonte mertele kardi se papa papa de yamma mon yar nombel ma won la kayato ano yale di digo ko malga yuno kima ngon kul yulo ngon nya oy mon yar nen bu ma wo no oy la jiba bi dunya kabu sabale ti yira to yum bon nira fanma ma amene kama wazaq smizaza wala ko la ya yolo deme wonye fili nombel bala ko kul borno ya no zaksia kamantin yara tamalnema katiyara annabi yala inni tarikum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada النبي يلا اللهم صل على محمد وعلى محمد كبير لك يلبا لك النبي لوك قرآن لأهل البيت قرآن لأهل البيت قرآن لأهل البيت كتفور دزو كبير نبان زعسيا بابو بان له حجة كارل نيل امبل بالدنيا الآخرة والله دن كم نن كيفول الآخرة بابو تحت الدنيا نا تريزان دنيا سياسة يوم يوم دار شل دنيا دنيا اندرت من زوالنسي كدير الأمة زوالنسي كبور بنيان نن شمزاها مجرب الشيعة بيلا شيعة صحابة تربة شيعة نقول أبا أبو زورنا وني كان مرجر للما توندما ناهم بيت من يسنسوني ما كذب الفؤاد ما رأى كان دمنا ونبانسرا ينيا النبي محمد سهما وسهما دبون ما جري وننا نيا شلما كجري نياله دنيا شلما وننا نيا شلما سهما نيرلما كجري نياله لا نياله كيال ولا أبا ينبرو لنا نبانكيني نون يشله ما يرى نون يرشلمو كل يوم ما كل يوم بيننا نبيا يوم يوم له أي بولو نون يوم له مه كاسون يرى نبانكيني كملا لا في ما به أنجنن قلم تي ظاهر ما نكتير وما دلامل يلبو شليها أن ينتو explain له كاركي كفهمت ما يلغي دين كاتين كي بومبون كابيلغران يرى الحمد لله رب العالمين تزونو تمبل كرم شل نتيال ما دين كورلا آية أيوبو هارني بيا katinya tafsir shala dem berene dendibo nun komo nun kadi nyarle amma nirbe den nang de la jiba ne den nang de mawo qur'an aya bien kan do manawun yata afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluha dem bon
yeb tehar qur'an ma puni tehar shel din ye zilma din yeb tehara zang dalam qur'an ma be man kur be par ye sura ma so bi mana nyinde yi tehara akko ayan tehara zo yobu ni yuta ka nya nyer shale ka mumbuti la ma kutu nyale dezo kan nya shel pul kana bang serte qur'an wa taqullah wa yuallimukumullah zomiya nawun kana won bangsiya so di yune na wum ka so yale ya to ashale kan najin wumle bi afa so najin yalle ka yune perla najin karan yalma zo ayre mode kane kala la kab karanda wo abor ne paha am bo so le kat miti maybe terwa gbani kyante ba shanga paha na woni o pahante solo teritam surmani yam pilgando mana woni pilgalane pore de zahama min do mana won nang le me no defende annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karinyala kama annab ni yershela annab ne tumde shama zaha na umbor min tabang ne kama ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla wa ma gawa ne tabang ma kama annab wa bu borge wa mi bu confuse yala kana umbor ne tabang ma to lala zo be ka shabti har no kala yin yare ayi wan yar shel no tum de shama zaha na won san karjina de zo ayul ayaden bage aya ayub ma ayaden ye aya de bala ayub zancan pima aya yele me polone ka anduma na won yar ne kama zumiratin fastawa wa huwa bil ufukin aala ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى آية 6 7 8 9 10 ما بلما ما به ناوني يلا لما دمي دفسرا polo ne din doya ka yallen wa ba ba din nan dabam ne target ma nufi ma nin ya shele domin nduba na won nufi na asuru mun ma za hanyala nir vogan nir hankale kabang ne kamam ngumman na wumman wunin yawun bangsa annabi qur'ana ma annabi ni yarshan won tum de shama ngunna wonan bangso ko bor ne te bang lalama ngunna won ma mi wula ko dizu ko yar allamahu shadidul quwa na bang ne kama ngummal yadin yadin birs zaza den tems zaza munin yawun bangso ma wadal fanin yasom balama karinyala ya polo katanga distance shele sonu ko to partial polo wa huwa bil ufukin a'la karinyala lala ufuk horizon ma nyaptarga ma sonu ko to partial polo ma nemane kala ma nang ma na won min biyar lalama domin nemane kan duman na woni the seat of authority wo command seat wo arshi seat mane be sha don control yo ben sha kam ne karabe ka anduma na wumbo no bangse to wula ka annabi dege lala talamma ko borne ta bangle dizu ko zan lala process ma za am bangser to nitinya wo bu dilla ni soci irin wawo dizu ka anya kan duma na ya ni allamahu shadidul quwa munin ya duma na won malya kala anke ka bangserta ne kama ya mun jele ma mi nyala annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun mirna ka table dana fatadalla tiritam kama nduma na won ne pilge wo pome pore nyale nebo wan najmi iza hawa marin tonan kaso buhar buhago
annabi ni ranye sangmargalla zaman shel wanda nya haske nya sangmargalla ya pulko rabi marin to kanan nir hankallala ya pulko rabi nduma na won ko bor na bang annabi ni ranye sangmarga no ranya la dana fatadalla ka ya ti tiar la to bangma ora pala level shel dana ora murbu har into table hankala at times is difficult na to balalama but na wonan bang sirama won merbunin duma na wonne pa kama nimbil nimbil wona bi sham kap kab nyer at the same time merbu man nya shalam balama karnyala annaba wannan za ha tarihin mabihi bangmiya annaba kane annaba wannan fune mun to nyalala merbu shala annaba na merzan kyang na won sane dezo kan duma na wone ko yan buksele kayal fakana kaba qausaini aw adna mun kana won buksele la ma won merbu ma de zaha yilla am de tirala ma ana yendirnye na annaba merbu ni na wone lalan merbu ma sona jinyale somi kuto nyale kauna won la yal gula fa auha ila abdihi ma auha nyama fa auha ila abdihi ma auha amma gani la yulle ditrala ma ana shalka banya ka wonna woni tiwo dable won tiwo niraba shale wonna woni nungo wahayi matalam ko toma won to shalma din ko tiwo al ummama ay be mana won to shalma din didididididide ben shabu ta'rifuna din ka annabi zazanti al ummama shalbu ta'rifuna mabihi remoza nduma na woni wo defender la annabi ne kama wonna wonni to shalma annabi ne titi shalma din kana won to ma ben shabu pa de ne shalmi bu bodene din boza ha kashalin kekan duma na won zangara boza ha bangserte shab zilsir la annabi zilsir ka jahanda ka shabto yer ne kama de malayi yer ko balen yarma banku to understand ya ha be wasu yurlem ko yara le moma zaha kana won borno pane wotiti kana won bangsete ne kama madalla wa ma gawa annabi wo bo borge wo mi bo berem yulmi la aya de nyetima fa auha ila abdihi ma auha mun na woni ko tiwo dable won to shele maram bongo hikma baba tu de palza ham der puni on nyedin gul annabi ka defender annabi iti misali din to ke ka te bang ne pul wal sirnin ni understand point shel ne bornin yelma mabe misali ma nyala ya kama azang 1000 Ghana cedis ma 10 million bala ka azang le ante so mun jele ngo ko zil sirne kama kalgar ma zazad ka jije ka tuma kama bota atola 1000 shel bunta na to ko jele amaka yuna shel kama wannan butsaka kama ka jije ka tuma rin malare bu pai kaunan fuson wuntin lagarma ko ngale inti wuntin lagar kabtama ko ngale yale ya anti shelma din kanti ipan lele ya to ama to mo na yalama anto ko zelsirle ka jenan ma kan wuntima ko balen yarla nyin wun zang chang titungon kan wun pala je ngo wumda ko yelwe anti shella din kanti may to ko yalama ambal hankala nyi mun jema aku bangne
wo bangla anzil sir shelma ko yalla lama wo defendo mi zaza ya anti shelma din kanta shella biyane fa auha ila abdihi ma auha kes la biyane yindi zil sir ne din yala kaza kaza ma kana wun man yala ne ta anti shella din kanta ka kes la biyane fa auha ila abdihi ma auha so na wani ta annab shelma din ko zan titi da zo tabu shel karafuni ko na shella karafuni da zo kan ya shel ko ne bombo ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu annabi ne ti ya shelma annabi ne ti ya shelma ki dele zan le tumtuma o mi ne mon ya shel ki mon ka chele o jele kan make calculation shall bien la kyongo kanya something ki yatin ni yer shalma yinya sura ma di zahir min batin za hanyala yim ta pon yalle sura ma za she nyala 53 5 plus 3 ma tira la 8 kare aya ma dit al kal aya ma nyala 62 6 plus 2 kare banya tira 8 Allah and za 8 plus 8 karita ala 16 ma 1 plus 6 karita ala 7 yipanyale to kamena tinya Qur'an za sura ma za Qur'an nyala 114 kobga na pina na he so anya kobga na pina na ayi kobga alan palanda pina na so amal kobga ke kamal pina na ke to ka kana to use something sura ma za she nyala 53 so digba anto pule boyi 50 ne 3 yinyere gbabio 50 ne 3 suruma za ha qur'ane kobga ne pinana hay kengomi suruma za she 50 ne 3 yinyale to akana te ko kobga ma and divide by 50 ala ka nyara 2 kobga apule boyi ma 2 ka nyara yigba yo ka divide by 50 ma yela 2 to mabia ka kana 14 shele 100 ma ka divide ma o marugu 14 kara doya 14 ma ba divide le bu yala ka nyara ala yepanye something man yo ka nya 7 zahir nan batin ma batira lala 8 plus 8 16 1 plus 6 7 yinyale de la trala 7 mabia ka kana tinya then la 7 mo ka zan le kante pa 3 la ma 53 3 la doya kyongo mi ka 7 bena alla an 7 ni 3 ma karta ala 10 to lammiya sura manan ti buhamanga aya 10 yara la wula in huwa illa wahyun yuha bihu kayal wula wa huwa wula ka aya ma yale فأوها إلى عبده ما أوها آية 10 ما مبلا ibn yaka aya ma nya pia ka 10 ma 1 plus 0 tira la ala so mulle yer ngoma kana woni dezo nemane anto nya ka fashabtu tir fasaran kama malaika jibrilu nzande kel nemane ma bo yel ya amma ati hakar zalma ka shedan an bang ne kama malaika jibril kan nuri puni daga na woni she annabi ban yato ambala fa auha so nimana ayan yame fa auha ila abdihi ma auha nisa anduma na won defender la annabi kayal ya wotilo o dable won to shelma dumana won na won annabi ne tishel won din kana won to wo defendom ma anto nya tafsir litafin pambiane fa auha ila abdi ma auha ma anya kabyane de dalal de yalla malaika jibrilu yala bu mal bu dalile amma bansam den zelma puna a kyang to shere pune bu dalil ma da bu zana
la zoore bo tumda domin malaika jibrilu nyala malaika ye jibrilu nyala malaika wa kapibu dezo wa kasu yurlam wa kapibu dezo wa kabo wa kasu yurlam wa kapibu dezo kan ya la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaika nam balama bo kerna won talen won puba na ban shele bum puba shel dem ka ban nanda bi maana de gon nyel bo kapibu bo kasu yurlam ban kapibu de ne la lezo malaika ne kapi su yurlam maya bo kapibu so lezo akto yen malaika jibrilu no wuso akto yen no wuso o ka wubu de pune diri en yala bu malla pibu to bun to wuhe malaika o kasu yurlam o kapibu dozo ngunku to wuha de control yiromi de puhomi bo kapibu bo kuto do bo wuru so rezo kul pahma recording and transmission shelter malma the system recording and transmission system ngoma mare bo wuhurete bere wuhurete mi den recorder me ama wonye teacher ma nyala won program le zalma ama kan wonam teacher bu program le mezale kar yerle bana ka bo kan won nang dane woni to ta ay o mal pibo ay ti hamia resolve la hasatan ay ma fa auha ila abdihi ma auha ma bihi la la nyale ko to dable won to shelma de bonne nyale exactly nduma na wonni te annab shelma den ko ti bahmia ninsal nam puni ninsal nam ne jema peran latmalla tibo na wonnam timi katmal pibo azang ninsal jilntanga ka toso ye to a 1 hour awa muni ndio alzamati nage kayo no kyamte yelso amba hanya taabo ya to ama puni yemerin tahale wa mallapibo so on kul wumde ma shel ko bara dallane bi sohala so kolma kayerne tafsirin ne yele ya ne larba wo dum kana annab sanati yel no bormene no bolti to ne kan yel ne ka annab yel ne o chamte bolti mana aje won gable shambio kayila mana kar yalle be yitamle me zikir mana kar yalle ama kan won pibo mana ko yel we kan yalle ko zantima free o mal pibo ma wo hankal ne kanti payo ko bana ma karongo yel bar le bor me nanya kan kamane yalla lawo bar ngun zang mentima free ka zang le kana so iri yam den mana kay o ka mon yel zikir mar ka nang ban kene nang ma hadisin pilgiya bom butab gele ka yel ner mbonya la do ifo mbonya la sahih boko butab gele so wonye nin salma way malla pibo anya ka taabo biara punun to malaika nan bambana banka pibo lalazo na wonni pono yal shelma din dede ko yara dezo malaika jibril wo bu pahar shele wo mi bu buru shele lalazo wo bu annab shele ipam point ma kan wonu wo annabi botumo mena ko zang na titi o ka pahabo de puno o ka bobo de puni so botuma ne talam ka zang na titi so tine nyale ka botuma na zang na titi ma kan yi ta ko isita ba ka mara ga nyinen tima ma o nyinen tima wala ki yelma nyinen tima yella ayi ma kar yi kan wo dezo ati tafsir aya ma tafsirin yalla ne malaika jibril wo annabi
nirba ne ba ne yan wum le shamma dum man la jede nyele amma bangsim puuni kala la nyele mabihe chale kantin ya misale ngo ki paham tin yermat bu doa agba doa la ma na won titla hankale kani to yuni yala la le kabanya understanding kabang to yulmiya akko bucket boati mpalle ne kom kakpa kom ma ba mpale ba yaha ma kom ma ka pa ba ma ama bangsim puni ka kom ma zahan yika ke boati ma yebo akpa anun kom nan boati ne kar pale ka pa kom ma ba ma kom ma ka pa ba ma anto ya na kom ka bagat mane ama bangsim puni kom ma kar zaka pa ba ma shel kul bahbe boat mane in shishile biane bozo force shel biane ka bon le cohesive force kama ya dalam bu deng bare taba power shel biane ya shel biane deng bare taba lalay for cohesive force ma kom ne bucket ma de malle de sunsun kar bare taba so lalap force ma biane an pa ko ma bahma aya nyame kamam ko shel kul ne ba palam ntach en bucket ma domin lala alcohol ma bu yira ko yan shihleme de rezo hara pa ko ma ba ka yula aya nyame ka bucket ma pu ne kar mahge ami zanga nu shiya di ham magame kar magama re yule yekpahan man so bangsim puni ayan yalme ne kama a ko ma kar zan kyamma shelbian yake kan te nyama kul yulum azan shafi in zan tu dunwal kayan parbe kayan yoge azan shafi tu ka wainele kar yobe kan buhara shafi ma na nune dille dan wainabo nina nyabna ayan yalme ne shafi man wine dimin lizan wine amma hankal bangsin puni nuwon wine first ka shafi man nan wine nu yibu wine ma shafi man nan ku wine bangsin puni ka ni to nyalala ma amma polo na ayula ayan yalme ne shafi wine so bakati man kom kane amma bangsin puni kom biane so yinyan mani to amma yulmiya boatin kom din kan yermawo amma pahmiya din yala atola kom ka pal bah zugsa yinyana nan shan ka kul pal bah kar kyan zugsa ka kom ma kar shina kar lutinna kom ma shel bu palan de zugsa ma bozo ko shel an pa bah zugsa ma ne poham shel din bierma bu kallala ko hisif relation ma de kane bo bare taba bozo boza kenme de nyala yin zame de nan ba boza kenme fo ma kenme ka ko ma gba kena so boza wo ko yang bobla ko ma yang bobla wo man ngon ken ka shina ka fo ma gatta ko ba gatta bon kenma ko ma shel ko palam fo man yinyane mane mabihe dinde nan kare shel zane to risa karyan to gbata ba to duk bannin yala zalpana shanga biane bin shakam kan dumana wunnam wa zallallo shanga zal sembiane ngboble karabiane dinne to nan shale ne den ku to nan shale bin shakam bin nam da zawo na wunnin nan bin yara zaha wa zallallo zalpana shanga kar gboble din to nan shale la labar ne din ku to nan shale kar gboble kar kena bin shakam annabi ne tishalma din kana wunto na wunto la wanti shal din kana wunto wa bu pa shal mi bu boge allahumma salli ala fatima wa abiha wa ba'laha wa baniha
وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك، وأن لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان